Mına şu жерде дағы bir Qanchaga deysiz? Ayting, жақсы aytdingizlar. 9,5. Aytdingizlar da. O'rsaсын qo'yin dedimlar. 59.500 ga mına şul ene balani olibdir. Sütü var ekan, yo'q ekan? Sütü yo'q deydi hozirgi kunda. 59.500 ekan, hurmatli yoshlar. Biz mına şuntip Жаңы-No'qat mal bozoruna geldik. Bugün 16 dekabr. Жаңы-No'qatqa gireverishte mal bozorunda oң жақта мындай tovuq bozor жайгашкан, tereklerin arasında. Sol жағында at жабдыктары. Мына шуntip biz bozorga kirib keldik. Assalomu alaykum hurmatli YouTube көрүүчүлөр. Жана ушундай универсал базардын катталуучулары. Мына шул жерде өтө базар күчтүү жүрүп жатат. Кирип эле мына ушул күчтүү соода болуп аткан жерге кирип келдик hurmatly көрүүчүлөр. Азыр кайсы мал баа болуп атат азыр билебиз hurmatly көрүүчүлөр. Bir 106,5 болду аба. Бул азыр баласы эне бала эркекпен ургачу экен, музоосу. Эне бала саандан баштасак, урматтуу көрүүчүлөр, базар соода болуп аткан жерге кирип, бирок көрө албай калдык. Жакшы эл өтө ормоңтоп тосуп алган экен. Саан уй канча болду экен? Саан уй 90 миң. 90 миң. Анага. Бар болду bu yerде. Канчага кетти? 106,5 деп. Саттым мен. Жакшы. Хажака, ассаламу алейкум. Саанын баасы канча экен? 85 миң. Сүтү жакшы окшойт менимче, а? Канча литр сүтү бар экен? 3-4 литр сүтү бар дейт. Баа болдубу? Базар багылдыбы? Канчага келди? 75 миңге баа болуптур, бирок бербедим дейт. Жакшы. Мына ушул жерде жибин алмаштырып аткан малды көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, мынеке. Менимче бунун жибин алмаштырып, тиштерин көрүп атат. 115 миңге сатылып тур, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр бунун баласы ургачыбы же эркекпи азыр билейли. Ургачы турпогу менен 111.500 кетти, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бир аз тур эмес түшүнүп алган экенбиз. Бул канча экен баасы? Боз окшойт, а? Канча экен баасы? Канча дедиңиз экен? Болдуму? 90 deyam. 90 баа болдубу? Мына боз үйдү. 90 миң деди. Канчага баа келгенин азыр Канчага келди ака, бербедиңиздер? 68 миңге баа келиптир. Базар баа кылыптыр, бербептир. Жакшы. Мына ушул жерде дагы өзгөчө бир уй турат. Менимче бул чет жерден келген эне бала экен. Российский окшойт, а? Бунун турпоо ургачы эркекпи? Эркек экен. Мына турпоо канча айлык экен, а? 1 айлыкпы? Мына караңыздар, 1 айлык турпоо. Канча экен бунун баасы? 150 миң кеми бар дейт. Канчаңыз туңуш экен акам? Экинчиси. Баа болдубу? Базар багылдыбы? Канчага келди? 125 ка? 125. 125 миңге баа кылды. Баа келиптир, бирок бербеди. Жакшы. Дагы бул жерде бир российский бир породадагы бир чоң уй турат. Бул дагы токол уй экен. Бунун дагы азыр баасын ээсинен билейли. Бунун музоосу канча күндө экен? 1 жума алып экен. Музоосу чарчаганбы, бир аз жатып турайын деп жатыптыр. Канча экен бунун баасы экен? 150 миң, а?
150 ming. Şu qora kameraga tushadi oxiri. Yaxshi. Bağ oldu ekan? Bozor bağıldı? 115 kirib edingizmi? Yaxshi. Qanchaga kelsa berim deb turasizlar? 120 ga. Ha? Bozor bilet ha? 120 ga kelsa beret ekan da. Bu muzoz erkakmi urg'ach ekan? Urg'ach ekan ha? Yaxshi. Shunda buning parodasi qanday aytiladi ekan? Grifford ha? Yaxshi. Qanchasi tug'uvchi ekan? Qanchasi tug'uvchi ekan? 3-chi bolasi ekan ha? Yaxshi, hurmatli ko'rishlar. Bahosin 150 ming dedi, 115 mingga baho keldi, biroq bermedim deydi. Bundan salmiylardan daha var mı uyda barmagandar? Budan sırtqari. Qancha bosh bor? Mende yo'q, bor. Qo'noqchilar bor da. Ha, qo'noqchilar. Qayerdan kelgan bu? Yo'q, qayerdan olib kelsizlar? Novosibirdan, ha? Yaxshi. Men telefon nomerini bilib bereyin deb harakat qildim, biroq budan boshqa yo'q dedi. Bu bugun bozor sotilib ketadi, sebebi baho bo'lib tur. Unda o'z-o'zidan qashaki sanuylarning bağlarını bilsek, bu menimcha bunun muzosi bir jumalık. Bahosi qancha ekan? Bahosi qancha ekan? Bahosi qancha ekan o'ydim? 85 ming. Erkakkan nimasi bolasi? Urg'achi 85 ming. Sütü qancha litr berar ekan? 6 litr sütü var ekan. Qanchaga bağıldı aka? Bozor bağıldı-ku? 2,70, 68 ming. Yaxshi. 68 mingga baho qilibdir. Biroq bermadi. Значит 70ga kelsa beradi ekan da. 70 ham bo'lmaydi. Yaxshi. Nega? Hurmatli ko'rishlar. O'tgan bozorlarga solishtirib ko'ringizlar. O'tgan bozorga solishtirmay bugun bir qila mol bozor qiymildab qolganday. Bundagi olib turakamiz. Menimcha bo'z o'xshaycha qo'ygan hurmatli ko'rishlar 82 mingga olibdir. Mına şu yerdagi bozor rizayotgan bir ene bola uy turadi. Bunun muzosi erkak ekan aka. Turpog'i. Keçini izlep gören böyle neme atar, mümkünlerle kolumda ne atar? Rahatsızlık bana ver şunu. Veramiz. Yine koşun eke veramiz. Kıyılma. Qancha baho oldu? 65 mi sen bu ver? 65 mi so'm bu berdi? Razısın mı? Ya azmazı tilevagin. Şu keçini izleyin ben dağı. Sana hoşa bana azmaz çıksa satam açıkta sana çıkı utar. Meniki qarаңғы ya. Siz qancha dedingiz o'zingiz? 75 ming kam. 75 ming kam. Razısın mı? Hurmatli ko'rishlar, baholarni bilib chiqasizlar. Qanchanchi tunguch ekan bu? Ikkinchi tunguch ekan. Yaxshi. Şu yerdagi bir o'ta bir jo'n jolpi kelgan. Menimcha qaysi jaqdan olib keldi ekan buni? Satildimi? Satıldı. 80, oy kechirasiz, 87 mingga sotildi. Bo'z ekan, qisir ekan. Bo'z o'xshaydi menimcha. Bo'z. Bu Bishkek emas ekan. Qayoqda ekan? Bishkek ekan, ha? Qanchaga sotildi? 87 ming. 87 mingga sotilib turmoqda ko'rishlar. Universal bozori. Жаңы ovqat mol bozori deb izlasanglar chiqaveradi. Biz eskartib ketaylik, bugun жаңы ovqat mol bozorindamiz. Bugun 16-dekabr 2020-yil. Qayra üstüne pul berdi abi. Qancha berdi? 1000 so'm berdi. Shunda 83 bo'lib qoladi. 88 bo'lib qoladi. Hozir 80 qanchaga ketdi? Men hozir yaxshi tushunmay qoldim. 80 qanchaga oldi? 87 ga oldi. 87 ga oldi turniga. Bu qanchasi tunguch bo'ladi ekan agar tug'an bo'lsa? Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Yaxshi. Odan keyin buni salondan boshlasak, bunun da muzosi erkak ekan. Bir jumalık o'xshaydi, ha? Bir jumalık. Qancha ekan bahosi? 85 ming. 85 ming deb o'tadi, to'g'ri. Bozor bo'g'ildimi? Qancha? 75 ming bozor bo'g'ildir. Yaxshi. Buna bu ortqa ko'rinishi. Aka, sütü qancha litr beradi ekan? Men hozircha 5 litr berdim. Hozircha 5 litr ekan.
Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип биз Жаңынокот базарында базар өтө катуу кызып жатат. Сиздер биз менен бирге болуп, сөзсүз видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Мен мүмкүн болушунча реальный бааларды билип берүүнүн аракетин кылайын. Кана кайсы баа болуп атат экен? Канча болду? 160 миң экен. Урматтуу көрүүчүлөр, 3 баш кара уйларды көрдүңүздөр, бирок жанынан жакшы адамдар жыш жайгашканына байланыштуу жакшы көрүнбөй жатат. Мына ушул жерде дагы базар өтө катуу кызып жатат. Менимче мына ушул уй баа болуп атат окшойт. Ушул баа болуп атабы? Мына ушу канча кылды экен? Экөө канча кылды? 153,5. Экөөнүн 153,500 баа кылып урматтуу көрүүчүлөр. Булар бооз уйлар. Неге, урматтуу көрүүчүлөр. Булар бооз уйлар. Жакшы. Ояк биягатын када ойлорун карап атабыз азыр. Ушул базар өтө күчтүү кызып атат. Арткы көрүнүштөрүн көрүп. Канчага келди? 154 миң баа берди урматтуу көрүүчүлөр. Бирок эси бербей жатат. Ellik beşke belgide dedi var mı? 55'ke. 55'ke olsa beret kendine. Жақсы. Мына ушул жердин дагы базар өтө кызып атат. Азыр бунун дагы баасын билип кетели азыр. Канчага чыкты? 161. 161 миң. Bu yerde 3 baş var. 3 baş var bu yerde. Bu yerde 3 baş. Ha, karnındağı menen 4 baş tura. Bul dağı boğaz eken. Ya adam gel. Alıştı. Mına şu qara. Bul dağı boğaz okşaydı ha? Boz eken. Ооба, болот. Qancha bağ qıldınız? 77 ming сурап атам мен. Мен сатып атам. 2 айда туат, Кудай кааласа. 7 aylık boyunda var ekan, mına şu urmatlı görüşler. Bul уже siz bilseniz gerek içinde qanday erkek tuğuşun ha? Кудай билет эми оягын. Görmüşsün, ançamış Эркек туса пешене. Ançamış altılarla erkek tuğat da bu vermeyip. Канчанчы баласы? Экинчисин туса керек эми. İkincisinin balası ekan mına şu urmatlı görüşler. Бул өткөр тыштык болот. Мына Замир досум болот. Базардын шейхи мына Замир. Qancha bağ qıldınız? 77 ming сом сурап атам мен. Sizce ekan? 80'den 500 so'm qo'yib berayın dedim akama. 79.500'ge gelse verir etken. Neke? Bunlar öte yetti, жақсы qınacın. Hurmatlı görüңüzдөр. Жақсы. Ушул жерде дагы bir боз уй баа болуп атат, hurmatlı görüşler. Азыр bunun дагы баасын билели. Канча кылдыңыз? Канча сурады? 70 миң. Бия канча сурады? Сурайлы экен. 70 миң боз уй, hurmatlı görüşler. Жақын екен а уже? Siz жақын екен а? Жақында уже туат, бұл меніңше бір 2-3 айдың ішінде туат. Желін да салып, ичин қараңыздар. 70 миң дептір. Баа болду му негизи? Баа болду му? Эми болот де, жақсы. Базарыңызды берсин. Мына ушул жерде дагы өтө базар кызып атат. Азыр Қана қайсы баа болуп атат? Я, алдынан жақсы көрүнбөйт. Нерден узагырактан. Жақсы. Оолер сиздердикин билип өтөйүн. Сиздики канча экен мына боз уй? Боз окшойт менимче. 80 миң. Мына боз окшойт менимче. 80 миң. Баа болду? Базар багылды? Oldu 71 gün. 71 миңге базар баасын көтөрүп тур, ошого дери бирок бербедим дейт. Чыгарбай айтасың. Бар анаке. Кана кайсы сатылды? Ana 2. Канчага кетти? 20, 2,5, 122,5.
122.500ге мына шу урматтуу көрүүчүлөр. Сатылган жеринен үстүнөн келдик мынеке. Анча мынчаны чочуп да жибердим окшойт. Жакшы. 123.500 меке. 22,5. 122,5 экен. Анакей. Универсал базары бул жерде бир өтө күчтүү базар болду. Аз мында баасын билейли. Yaxşı odanmazsınız. Мына шу канчага кетти? Мына ой канчага кетти? Канчага кетти? 68.000 кетти дейт. Менимче бооз. Бооз экен. Qanchaga oldi? 68,5. 68.500 меке. Жакшы. Bular satqanda tartmaya ko'rsatmas, yo'lga chiqarib. Канчага саттыңыз? 68.500 меке. Жакшы. Nimeye çıkıp geldim. Российский. Ardega modan ben so'rab kelmadim, Nega? ashundan bo'ldi. Базарлар өтө кызды турматтуу көрүштөр. Алармандар да ошончо. Өткөн базарга салыштырмалуу базарлар бир кыйла кыймылдап калды. Эгер сата турган саануулар же ушундай кунажындар болгон болсо, азыркы күндөрү сатсаңыздар жакшы пайда табасыздар. Биз бул биринчи чыгарылыш болду урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи чыгарылышка сиздерге биз кунажындарды жана ошондой эле бооз кунажын жаш эркек ургачы турпоктордун бааларын билип берели урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуздар. Биз биринчи чыгарылышта мына ушу менен жыйынтыктайбыз.